Trivévier, BO, Assina, soit Pétola, Plomondi. Il y a peu mal, on y a un grand temps, on est commencé à agmaner grand temps. D'abord, il va acheter qu'il y a. Tout le monde attend, il y a ces blagues, il y a. Il y a peu mal, on y a un vélo, de choses romato, on peut agmaner. Romato, ta et il y a. Tout le monde a dit, il va serrer blagues, on va acheter qu'il y a. Et il y a peu mal, on y a un temps, de choses matéo, peut agmaner. Matéo, peut agmaner, ta et qu'il y a. Black tombo de Kenya va serrer black tombo et Kenya. Play et puis couple black nevo et Nelia va serrer black tombo à Deliati. Mon vieux, il a mis un peu de cami. Hena et bébé sous mieux peur sous petite nuit à la taxi.
Amen. Ya Yesu bɔsɔ di bere ha na bɛbɔ de kele ya. Ampoko hafi kekeli do. De wo keke menyo si wo nya wola dzi hafi ɣeƒe kekle na kle ɖe nuwo keŋ dzi ha bla bɛbɔ de kele ya. Eƒe kuku gbãtɔ evelia kple enelia miadzi le tsitre nu. Povito enyobe wadi ha kafu wonko be wadegbefa wo amenuveve le ngdi ble wo nuteƒe wɔ le zame de kasaku ka ewoto sanku kple ga kasaku ƒe gbeɖiɖi vivi ŋu elabena wo Yehowa etsɔ wo dɔwɔwɔwo do dzidzɔ nam. Amen. Ya yi edzi kple ha alafa enelia ƒe kpukpui gbãtɔ kple evelia. Wo aƒetɔ wo nyonyo ta magalɔ ɖe dzi wu gbɔgbɔ kɔkɔe ne fia bena magalɔ ɖe dzi wu ha alafa enelia ƒe kpukpui gbãtɔ kple evelia.
mia ɖokui mi le mia do gbe ɖa le gbedodoɖa vɔ megbe mia dzi ha alafa ne blavevo adelia eƒe kpukpui gbãtɔ kple evelia enumake eye groupe musical ayi dzi na mi kple aseye tsotso mina miado gbe ɖa aƒetɔ sitsoƒe nenye na mi tso didime yi didime eye nenye mawu si ŋu woaɖo dzi ɖo ekpɔa míata gbe sia gbe eye nenana gbe sia gbe ƒe abolo sua mía si wɔamenu veve gã efɔ mi ɖe agbagbewo dome egbe sia hã míele akpe dam na wo le dom ɖe dzi le wò nublanuikpɔkpɔ sɔgbɔ la ta efia mi le wò nyame be míasubɔ ye mawu ɖeka hɔ̃ ko eye ne wòanye nu sia tso mía gbɔ la míanɔ anyi kple mía nɔewo le ŋutifafa kple lɔlɔ̃ me ke nublanuitɔe la míetra mɔ tso wò sewo kple wò lɔlɔ̃nuwɔwɔ gbɔ eye dokuitɔ didi xɔnɔƒe le mía me keŋ fofo míele kuku ɖem na wo be nakpɔ nublanui atsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ake mí abe vi bubuwo ene na wò gbɔgbɔ kɔkɔe la klẽ ɖe mía me be míasi wò atso kaba hafi ŋkeke vɔ̃wo nava tu mí míebia esia kple dokuibɔbɔ to míaƒe tɔ Yesu Kristo avuléla ɖeka la ƒe ŋkɔ me amen. Oh,
Mina miavu miaƒe dzixɔseme si Togo presbytère nyanyui hame la fiami be le ɖekawɔwɔ kple hame la le xexea me godome. C'est jeune femme, ben, emegbe sohao aye jinami. Tipo, pra
Yesu Kristo. Amen. Mina miase egbe consider leti Adrelia penkeke blabevo Adelia pe bepa de nyao egbe consider siekelia le Pentecoste megbe yonye Trinitate consider enyilia mi le consider pe de nuit dimna mi adometo de siade mi onto kle mi apopo meto le pepe kle disipe sia le mia petokle de la Yesu Kristo pen come. Amen. Consider maunya yo kele di enyati le maunya to popoenye kuku trivevie be wasi na su apetola pe lolondi kuku trivevie be wasi na su apetola pe lolondi into consider sive ipe nukpokpo le gagome des frères akpe alofa aton blasier que vo de que akpe blasier que oui aton ni da akpe na mau le wana okatanta ni to akpe dada na mau amesike blomi le consider blibola katana et to vona dodo yo mi wona sohel le ha home o wo gododo are si ponu so nyonu omti nyonu ikenye pome ape sorti ple ngo dede do pe te pe vivie no la kama mi dakpe deta mi ga dakpe na mau be mau we et au vame be mia novio Fabrice kule Valérie o khoya irade sronde dezi le gbedo comme afi le etsoben kekame nous kata inye ni apa gbedo dora o kule ni apa menti nono utso akpedada kule bubu le mawunam le siata mia to bubume de kale mia dome kple pe ƒome va ame yiwo va tsɔa sɔlemea wokpɔe vɔa egbea mia ame yiwo ke metem va tsɔa mia agabia be togbɔ be miekpɔ ƒomeawo aƒedzinu ƒomea kple dramani ƒomea hã miabia be ƒome fofoa Togo dukɔa kplɔlawo dometɔ ɖeka esi le mia domea miabia be mianɔ nane wɔm ne wòatso. Nous allons demander humblement à notre cher papa l'honorable l'ancien président de l'Assemblée nationale le sénateur du Togo, j'ai nommé monsieur Dama Dramani, de bien vouloir se lever pour que l'assistance puisse le voir en ce moment. Papa a voulu bien accompagner sa fille. Hier comme aujourd'hui, nous vous souhaitons la bienvenue au nom du conseil paroissial et au nom du bureau exécutif. Vous allez applaudir encore pour toute la famille Dramani avec ceux qui sont là. Merci beaucoup. Voilà, après papa, on peut voir maintenant Valérie et Fabrice également. Valérie et Fabrice, voilà. Merci beaucoup. Oui, aux autorités, aux personnalités qui étaient là hier, nous avions dit que nous sommes en chantier, il ne faut pas oublier ça. Ça, c'est très important pour nous. Hein? On viendra spécialement pour voir la famille et je crois que les autres aussi viendront faire la bénédiction du ciel ici, au nom de Jésus. Ok. Bon, bien. Egbe considère abalé que mie na mie nyane be nye mia be to be ndudu kokoi xogbele ha meno pe ame afi mie jejajra do gome tso nito considère gbe kema abegbe pade de kple gododo kple nunolawo kple peme nunana ene mawu ayira de di be ekplo yinti mia de
wòazu yayra kple dzɔgbenyui na mí le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Mía ana nuɖuɖu kɔkɔea ame yiwo ke si teƒe ɖeka kple míaƒe dɔnɔwo nye nyitsɔ branagbe, míaƒe gamedinɔnɔ kple enuawo wɔwɔ ɖe ɖoɖo nyuitɔ nu ele vevie. Ne aƒetɔ aɖe mɔa nyitsɔ ku ɖe agbe le tia be ŋkeke blaeve-vɔ-asiekɛlia tso ŋdi ga adre me xoxo míawɔ dzadzraɖo ayi ɖe mía nɔvi gamenɔlawo gbɔ ayi gblɔ Mawu nya na wo, ado gbe ɖa kpli wo, adi ha, ana wo nuɖuɖu kɔkɔe. Eya ta míele mia kpem be miatsɔ wɔna ya ade dɔwɔwɔ me eye miakpe ɖe mía ŋuti kple miaƒe nunanawo vevietɔ, nuɖuɖu kple ega gome míatsɔe yi na wo. Mía nɔviwo nye hele fi ma eye wozu gaxɔmenɔlawo egbe. Kema mía ame yiwo ke míawoa mí mele gaxɔ me, míevo, míezɔna yina eye míete le míaƒe dɔwo yi ma míaɖo ŋkuwo dzi. Le Yesu ƒe nya nu be me dze dɔ eva kpɔm ɖa, mele gaxɔ me eva kpɔm ɖa, menye amedzro, kema exɔm ɖe gbɔ, mele amama eye edo awu nam. Mawu hã ayra ɖe dzi. Míaƒe nudzɔdzɔ evelia egbe, kema mía atsɔe ɖe edɔ ya ŋuti. Ne aƒetɔ aɖe mɔa le tia be ŋkeke 9 nyitsɔkɔsi ɖe yi gbɔna mele me eyi ke akplɔe ɖo anye míaƒe nuŋe kpeda ŋkeke nyuie. Ɖoɖo nye na Mawu gblɔ na eƒe dukɔ be ame yiwo katã nye Israelviwoa woado ɖe eƒe ŋkume. Zi geɖe eye vevietɔ zi adre. Vɔ ne womewɔe nene o la, zi etɔ̃ tetea la, kema woava atsɔ akpedada subɔsubɔ anae. Leli na tidza ɖewo dzi eye woƒe lãwo wɔ nyuie la ta. Kema míawo hã mía awɔe nene atsɔ akpedadawo ava Mawu ŋkume. Le Mawu nyagblɔɣi woagatsɔ nusɔsrɔ̃wo aɖo míaƒe ŋkume aɖe me na mí nyuie. Le susu ya nu, ya wɔɖaviwo wobia be mianɔ te le subɔsubɔa ƒe nuwu. Nenema ke nye ame yiwo dzi dzo ɖe agbe kple ku ɖe agbe hã ele vevie be woanɔ te. Le subɔsubɔa me, mía ade tsita na ɖevi 3 eye ame yiwo ke wodzi le leti 7 mea woada akpe. Kɔsiɖa me ƒe ɖoɖowo le ale: dzo ɖe agbe enye tsɔ Biblia me dzodzro eye mi le mi katã miakpem ɖe ŋuti. Ku ɖe agbe mía srɔ̃nu míekpe Yerusalem hadia menɔlawo katã be miava hena nusɔsrɔ̃ ya ƒe dzidzedze nyuie. Ame yiwo nye groupe musico du terroir, ame yiwo ke mi yɔna be bɔbɔbɔ kple xɔseʋu ƒolawo na aƒetɔ ɖe mɔa woƒe festival ava me enyitsɔ memle ɖe agbe le Huitinukafu ƒe ekpoa dzi. Kema wohia míaƒe kpekpeɖeŋu kple míaƒe dɔwo geɖe. Kema ne míele subɔsubɔ nu ma ame yiwo katã dzi be akpe ɖe wo ŋutia miate ŋu kpɔ akɔyitɔwo akpɔ amewo woakpe ɖe mía ŋuti. Nenema ke nye gbedzinusrɔ̃ƒe yiwo ke lia miaƒe kpekpeɖeŋu hia mí ŋutɔ le gbɔgbɔ kple ŋutilãme siaa. Akpe le ema nu ame yiwo ke nye hamemegãwo woayi gbedzinusrɔ̃ƒe tso letia ƒe ŋkeke 31 va se ɖe leti 8 ƒe ŋkeke 2 dzi le agɔ ɖeke. Ame yiwo ke nye osɔfo srɔ̃wo ƒe habɔbɔ menɔlawo eyi ma me hã woanɔ akeƒe eye Biblia habɔbɔ leti 8 ƒe ŋkeke 3 va se ɖe 8 dzi woanɔ asaŋu eye kpẽku habɔbɔ menɔlawo woanɔ gblekɔme gã leti ƒe ŋkeke 4 va se ɖe 9 dzi leti 8. Kema míaƒe gbedzinusrɔ̃ƒe yawo katã gbedodoɖa ame ɖokui tsɔtsɔ na titi ɖe dzi le gbɔgbɔme kple vuvlu eye le vevie na mí ku ɖe ŋuti. Camp international des jeunes de la Seva, míaƒe
Seva ame yi ke mie le kadede me kple Togo Presbyterian nyugamea eye wotsɔ sɔhɛwo tso anyigbadzidukɔ vovovowo me va ƒoƒu ɖe kpali me le Togo woawu gbedzinusrɔ̃ƒe ya nu egbe míebia Mawu be woawu nu nyui eye woatrɔ gbɔ va dedie ame yiwo ke ti xɔ ƒe 14 xoxo mie le confirmatio nusɔsrɔ̃ gɔmedzege nyitsɔ memli ɖe agbe tso ŋdi ga de me tututu gamedzinɔnɔ ele vevie míehiã dzilawo míehiã hamemegawo míehiã ame ɖe sia ɖe ame yiwo ke gbɔ míaviawo le be woakpe ɖe mía ŋuti be nusɔsrɔ̃ wòate ŋu adzedzi eye wòayi dzi enu yiwo ke míatsɔ wo ɖe asi míegblɔ wo va yi vɔ míaɖo ŋkuwo ame ɖe sia ɖe natsɔ Biblia hadzigbalẽ kple agbalẽ yi me woade dzesi nuawo ɖo ɖe asi hafi ava mie ɖe gbeƒã va yi be dada ame yiwo Naomi Vokuyibɔ megali o yeƒe ɖiɖikɔnuawo ŋdɔdɔ anɔ gbedoxɔ me afi le ti 8 ƒe ŋkeke 5 dzi eye susɔewo ava me le wo de du me yi ke nye ŋɔtsɛ le le tia ƒe ŋkeke 7 kple 8 dzi. Nyɔnuwo domedɔ kple ɖeviwo commission femme et enfant bia be míaɖe gbeƒã na mi be nyitsɔkɔ sira yi ke gbɔna nyɔnuwo katã nanɔ te le sɔlemea ƒe nuwo womagblɔ be yewomesi da ɖi wo ta wodze gɔme tso egbe miaƒe tenɔnɔ ele vevie le subɔsubɔ ya me mía ama agbalẽ kotokuwo na hameviwo ku ɖe nuŋekpeda ŋkeke nyuia ƒe ɖoɖo ŋuti míayi dzi kple akpedadawo mía nɔviwo Fabrice kple Valérie wole akpeto dzimeke dam na Mawu ame si ke na be wodzɔ ɖe xexe ya me eye wòtiawo eye wova xɔ yayra ɖe srɔ̃ɖeɖe dzia wole akpeto dzimeke dam na hame la le nu yiwo katã wowɔ woƒe akpedanue nye franc akpewo ƒome aɖe si ke hã xɔ yayra ɖe srɔ̃ɖeɖe dzi ƒe tɔe nye si wole ŋku ɖome dzia wodo ɖe Mawu ƒe ŋkume kple akpedada be Mawu ŋutɔ nakɔ yayra ɖe yewo ƒe srɔ̃ɖeƒe eye wòawɔ yewo yewoazu nudɔwɔnu gbagbe le eƒe aƒe me franc akpewo wotsɔ le akpea dam Mawu yɔ aƒenɔ adalete yawoa sitoƒe Elizabeth si nye dzatɔ didia dzoe le xexe sia me le ŋkeke sia dzi viawo Justin Dede Elom Foli Edem wole akpe kple adalete ƒomea katã wole akpe dam na Mawu le ale si wole yewo ta kpɔm la ta eƒe 32 nye si Mawu ŋutɔ yɔ dɔla ya be ne va dzudzɔ le gbɔ akpedanue nye franc akpe 10 le ɖeviwo ƒe dziɖuɖu le sukuƒea me ta mie do ɖe Mawu ƒe ŋkume le akpe dam nɛ le dɔ siwo katã wowɔ na mi ta akpedanu franc akpewo hamenyɔnu aɖe si ɖu eƒe dzigbeŋkeke nyuie le kɔsiɖa ya me le akpe dam na Mawu le eƒe amenuveve gãta kple Salomo 103 ƒe kpukpui gbãtɔ va se ɖe 4 dzi akpedanu franc akpewo akpedanu na ɖevi yiwo ke míade tsita na ƒe ƒome gbɔ franc akpe 15 hamenyɔnu aɖe le akpe dam na Mawu le eƒe ƒomea ta le dɔ yiwo katã wɔm wòle nɛ la ta franc akpe 5 ewolia franc akpe 4 alafa 5 akpedada ale si ke Mawu ve nunye be mekpɔ dziɖuɖu le bac 2 ƒe dodokpɔ me ta franc akpewo enyo be woasi Yehowa atso wo si woaɖo dzi ɖe amegbetɔwo ŋu enyo be woasi Yehowa atso wo si woaɖo dzi ɖe amegawo ŋu
enye mia nɔvi aɖe ƒe akpedada le nu siwo ke Mawu le wɔm ne ta franc akpewo journée de mobilisation de fonds ƒe agbalẽ kotoku si megbe eva ɖo mia gbɔ franc akpe atɔ̃ le dɔ siwo katã Mawu le wɔm na mi la ta le ƒomea le akpe dam nɛ kple franc akpe blave français gbe sɔleme wo be woada akpea le hafi Mawu yɔ aƒetɔ John Goka dzo le xexe sia me eye eƒe ɖiɖikɔnuwo va me le ɣleti adelia ƒe ŋkeke blavevɔ adrelia dzi le Ghana eye eviawo le akpe dam na Mawu ale si ke wòyɔ wo tɔ be ne va dzudzɔ le gbɔ ta ebia Mawu be eƒe asi sesẽ wòaganɔ yewo dzi franc akpe ewo wotsɔ le akpea dam na Mawu. Ewolia franc akpe blaasieke vɔ atɔ̃ le nye dzigbe ŋkeke si Mawu na be wòva me le kɔasiɖa me ta Salomo bla adelia yeƒe kpukpoe gbãtɔ va se ɖe tɔ̃lia dzi míetsɔ le akpe dam na Mawu be Mawu ŋutɔ wòanɔ yewo ta kpɔm le ƒomea me franc akpewo wotsɔ na Mawu. Ame aɖe kpɔ dziɖuɖu le bac 2 ƒe dodokpɔ me eye ta wòle akpe dam kple franc akpe ɖeka alɔfa atɔ̃ le kɔsiɖa me. Mia nɔvi confirmatio xɔlawo ame yiwo xɔ va yia wova bia mi be ɖe eye amewo nɔ enu nam na gbedoxɔa edzɔdzi na yewo be yewoayɔ ana vɔ asɔe ɖe ko le yewo si yewo tsɔ franc akpe atɔ̃ ame eve tsɔe va be woate ŋu le yewo hã yewo be ŋkɔ ɖe agbalẽa me hã emi be kema confirmatio nusrɔ̃la yewo xɔ va yia ame eve na franc akpe atɔ̃ ame ɖeka xɔ probatoire ame nye ame bubu eye kpe tɔ̃lia na wo etsa tsɔ franc akpe atɔ̃ be woaŋlɔe ɖe agbalẽa me kema míeŋlɔe ɖe me. Hamevi bubu hã ena franc akpe wuiatɔ̃ hena gbedoxɔ dɔ dzi nenem ke nye ame yiwo do ŋgbe míele mɔ kpɔm be ŋgbedodoawoa Mawu ayra ɖe miaba sinodɔwɔwɔ dzi eye wòava me. Yerusalem adiaga wotsɔ franc akpe alɔfa ɖeka kple atɔ̃ 105,000 francs va be yewo do ŋgbe na Mawu kama yewo axe yewo ba dzɔgbeɖefe na Mawu be wòate ŋu ava agayra yewo ɖe dzi. Akpe loo. Ewolia bubu siwo ke le kplɔa dzi franc akpe eve akpedanu franc akpe atɔ̃ Salomo bla asieke vɔ ɖekelia kple ha alɔfa etɔ̃ bla ene vɔ asiekelia akpedada bubu franc akpe atɔ̃ akpedada franc akpe ewo. Lɔlɔ̃tɔwo mi katã mia adi ha alɔfa etɔ̃ bla ene vɔ ɖekelia nyi kple Yesu míenye xɔlɔ̃ ewɔ nu sia nu nam eya koe ƒo xɔnyewo katã ta nam dzogbenya ƒe atsɔ wòɖo yame eme kpɔe le míadi ebe kpukpui gbãtɔ eye míado gbe ɖa atsɔ akpedalawo katã ada asi na aƒetɔa.
de moto ne miatsɔ akpedalawo aɖo Mawu ƒe ŋkume. Mía Mawu kple mía Fofo akpe na wo be elɔ̃ be míanɔ agbagbeawo dome, wɔ nu geɖe na wò dɔlawo le gaƒoƒo sia me. Míetsɔ míaƒe gbe wɔ ɖeka be míada akpe na wo. Eyɔ dɔ na ame aɖewo, ena be amewo kpɔ dziɖuɖu le dodokpɔ me. Ame aɖewo woɖe srɔ̃, wole ŋku ɖome dzi. Ame aɖewo ɖe le gaƒoƒo yiwo ke míeto me va yia. Ewɔ nu geɖe na mí yi ke mí mate gblɔ kple nu o. Ɖeko míaha míasɔ kple akpala be Yesu enye mía xɔlɔ̃. Ewɔ nu sia nu na mí. Dzogbenya ƒe atsyɔ̃ ye wòɖo le gbe mea, ya ko ŋue míekpɔe le be ele mía kplɔm. Gatsɔ wɔame nuveve si da ɖe mía dzi. Ena yra ame yiwo katã wo ŋutɔ ne kplɔ va wò aƒe me be woada akpe na wo. Ne míati ɖe dzi, ne míaɖe ɖɔ, ne míayi ŋgɔ. Mawu gã nɔ kpli mí, ne míaga se wò Mawu gbagbe la ƒe ŋkɔ eye míadze si wò ganyenye kple wò amenuveve to Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me. Amen. Ame yiwo ke nye sɔhɛwo eye míegblɔ be wowɔ forum nyitsɔa memli ɖagbea enye nuʋu sɔleme kema yawo ɖagbea woagayi edzi kple atelier vovovowo. Fi ɖagbe hã woayi edzi eye memli ɖagbea wɔwɔ reportage et présentation des résolutions eye woawɔ projection de film le nu. Kɔsi ɖagbe woawɔ gbɔgbɔme hadzidzi ke nye concert spirituel. Kema mie kpe mi katã ɖe eŋuti. No be sɔhɛwoa menye ame ɖewo ko ƒe nyae o. Hadzihawo hã ƒe nyae kple ame yiwo mele habɔbɔ ɖeke me oa, ele na mí vevie. Mie gblɔe va yi be sinoda ewuenu eme nyatiwoa míanɔ sem ɖeka ɖeka. Hame kplɔ hã la va dogo eɖeka avedzi tɔxɛ le me. Míalé ŋku ɖe ŋuti emegbe hafi míava ana mianya. Vɔ eyi ke gaka mí tɔxɛ nye be wode dzesi be míedzi aha nyuie, míewɔa concert kple tɔwo hã. Vɔa wole kuku ɖem na mí be ehame nyatiwo yiwo nye gbɔgbɔme nyawoa míanɔ wɔ gblɔm woanɔ ɖiɖim nyuie eye nu yiwo ke nye accompagnement eyiwo ke mí wɔna kple ɣeɖuɖuawoa wɔwo ne kplɔ hadzidzia ɖo be wɔwo ne ganɔ ta na hadzidzia o. Netɔ mi se nyama me via. Kema le míabe concertwo kple subɔsubɔwo mea, enu yiwo ke nye wokplɔna hadzidziawo ɖoa, wo ne gava sese wu hame nyatiwo ŋutɔ yi ke la gbɔ agbe mí eye la na be míati ɖe dzi le gbɔgbɔ me. Akpe wona míenya be wokpɔ safui aɖe, ame ɖe be safui ge ɖe agboa dzi ye wokpɔ tsɔ va na mí. Mí me nye ame yi tɔ, ame yi tɔ ya ne va mía gbɔ wòava xɔ safuia eye wòagblɔ safuia ame nene ya ne míatsɔe nɛ. Akpe wona míenya hã be osɔfo ɖe va sɔlemea ele amewo dome. Kema ne osɔfo zɔvɔɖulea ne va sɔleme le mía gbɔa, ame ɖe kpɔe be ame ɖe ɖi ye va sɔleme nenye ya míabia be ne te va mía gbɔ le kplɔ̃ ta le afii. Akpe osɔfo le xɔa mea, osɔfo ɖe va xɔa mea, osɔfo zɔvɔɖu elia. Kema ok, osɔfo zɔ va nɔ mía gbɔ le fii. Akpe lo osɔfo mi pɔsi kpe ne osɔfo dɔ menya wɔna. Osɔfo le keke megbe dome la. Akpe enyo. Míayi subɔsubɔ dzi kple hadzihawo. Mɔkpɔkpɔ kple fanfare woadzi ha aɖɔli wo nɔewo.
katã tɔ. Míeda kpe na wò eye míegado wò ɖe dzi. Le ɣeyiɣi vevie si nètsɔ na mí la ta. Aƒetɔ míebia bena wò gbɔgbɔ kɔkɔe nakplɔ mí wòabu míaƒe dziʋɔtruwo eye nu nyuiwo nage ɖe me. Míetsɔ nyagblɔla gblɔ ɖe wò asi me eye míebia gbɔgbɔ kɔkɔe bena wòada megbe ne nu sia nu le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Míahlẽ míaƒe mawunya gbãtɔa le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ me. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 29 tso kpikpi 15 va se ɖe kpikpi 28 dzi. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 29 tso kpikpi 15 va se ɖe 28 dzi. Mele exlẽm le gɔmeɖeɖe yeyea me. Mina míase Mawu ƒe nya. Azɔ Laban gblɔ na Yakob be, togbɔ be nɔviwo míenye hã la, nyemedi be nawɔ dɔ nam dzodzro o. Nenye maxe na wò, gblɔe nam. Vinyɔnuvi eve le Laban si, tsitsitɔ ŋkɔe nye Lea, eye ɖevitɔ ŋkɔe nye Rachel. Lea ƒe ŋkuwo le dɔɔ, ke Rachel ya dze tugbe, eye wònya kpɔ ŋutɔ. Rachel ƒe nu nyo Yakob ŋu, eya ta egblɔ na Laban be, medi be mawɔ dɔ na wò ƒe 7 ne nàtsɔ Rachel, viwò nyɔnuvi ɖevitɔ nam maɖe. Laban ɖo eŋu nɛ be, enyo nam be matsɔe na wò wu be matsɔe na ŋutsu bubu nɔ gbɔnye. Ale Yakob subɔ enyinɔe ƒe 7 ɖe Rachel ta. Ke ɣeyiɣi la nɔ nɛ abe ŋkeke ʋɛ aɖewo ko ene. Ale Rachel ƒe nu le dzi nɛ ale gbegbe. Ƒeawo va le yiyim. Yakob gblɔ na Laban be, nye ɣeyiɣi de eya ta tsɔ srɔ̃nye nam maɖe. Ale Laban ɖo srɔ̃ɖekplɔ eye wòkpe dua me ŋutsuwo katã vɛ. Ke esi zã do la, ekplɔ Lea de xɔ na Yakob. Eye wòdɔ kpli. Laban tsɔ kosi Silpa na Lea be wòanye eƒe subɔvi. Ŋu ke, kasia wòbe yeakpɔ la, Lea boŋue. Yakob yi ɖabia Laban be, nu ka nye si nèwɔ ɖe ŋunye? Menye Rachel tae mesubɔ ɖo oa? Nu ka tae nèblem alea? Laban ɖo eŋu nɛ be, le mía dekɔa nu la, vinyɔnuvi ɖevitɔ meɖia srɔ̃ hafi tsitsitɔ ɖenɛ o. Fifia na srɔ̃ɖekɔsiɖa ɖeka nava yi, eye míatsɔ ɖevitɔ hã na wò naɖe. Nenye be nelɔ̃ gawɔ dɔ nam ƒe 7 bubu ko. Yakob lɔ̃ ɖe edzi. Laban lala srɔ̃ɖekɔsiɖa ɖeka la va yi, eye wòtsɔ Rachel nɛ wòɖe. Amen. Míahlẽ evelia le Romatɔ ƒe agbalẽ ta 8 tso kpukpui 29 va se ɖe 39 dzi. Romatɔ ƒe agbalẽ ta 8 tso kpukpui 29 va se ɖe 39 dzi. Mina míase Mawu ƒe nya. Alea tutue gbɔgbɔ la kpena ɖe mí ame siwo gbɔdzɔ hã ŋui, elabe míenya ale si míado gbe ɖa wòadze Mawu ŋu o. Ke gbɔgbɔ la ŋutɔ xɔ anya ɖe mía nu. Mawu gbɔ kple ŋeŋe manyagblɔ. Mawu, ame si dzroa amewo katã ƒe dzime kpɔna la, nya gbɔgbɔ la ƒe didi. Ale gbɔgbɔ lae xɔ anya ɖe ame siwo ŋu wokɔ la nu abe ale si Mawu ŋutɔ ɖoe la ene. Míenya be Mawu wɔa nuwo katã wòva zua nyui na ame siwo lɔ̃nɛ la. Ame siwo eya ŋutɔ yɔ
abe ale si wòɖoe da ɖi la ene. Mawu tia ame siwo wònya xoxo la ɖi be woava zu abe yevi ene, ale be yevi nava nye ŋgɔgbevi le nɔvi geɖewo dome. Ame siawo ŋu wokɔ, ame siawo ŋu wowɔ ɖoɖo sia ɖo la, woawo hã ye woyɔ. Ame si woyɔ la, woawo hã ye wobu be wole dzɔdzɔe. Eye ame siwo wobu be wole dzɔdzɔe la, woawo hã ye wodo ɖe dzi. Azɔ nu ka fiam nya siawo katã le ne Mawu le mía dzi la, ame ka ye atsi tsitre ɖe mía ŋu? Mawu ma si megbe via tsɔtsɔ na mí o, ke boŋ wòtsɔe na mí fãa ɖe mí katã mía ta. Ɖe matsɔ nu bubu wo katã hã akpe ɖe eŋuti na mí wa? Ame ka ye ate ŋu atsɔ nya ɖe Mawu ƒe ametsatiawo ŋu? Mawu ŋutɔe bua ame be ele dzɔdzɔe. Ɖe ame aɖe ate ŋu abu fɔ mía? Kristoe nye ame si ku ke gawu la, eyae nye ame si wofɔ ɖe tsitre, ame si le Mawu ƒe nuɖusi me, eye wòxɔ nya ɖe akɔ na mí. Ame ka alo nu ka gɔ ate ŋu ama mí ɖa tso Kristo ƒe lɔlɔ̃ na mí gbɔ? Fukpekpe alo xaxa alo yometiti alo dɔwuame alo amamanɔnɔ alo ŋɔdzidonu aɖea alo amewuwu kple lãnu aɖea? Woŋlɔ ɖe mawunya la me be wole mía wuwu dzi le tawò ŋkeke blibo la. Wobu mí ko abe ale si wu ge woyina la ene. Ke le nu siawo katã me la, míeɖu tsi ale si míebui gɔ hã. Elabe Kristo lɔ̃ mí ale be meka ɖe edzi blibo be naneke meli si ama mí ɖa tso eƒe lɔlɔ̃ gbɔ o. Woe loo alo agbea? Mawudɔlawoe loo alo gbɔgbɔme ŋusẽ aɖewoea? Nu siwo li fifiawoe loo alo nu siwo gbɔna dzɔdzɔ ge laea? Ŋusẽ siwo le dziƒo ʋĩi ke lae loo alo siwo le gogloƒe lae? Alo nuwɔwɔ bubu aɖe ƒomevia? Naneke kura meli si ate ŋu ama mí ɖa tso Mawu ƒe lɔlɔ̃ na mí, si míekpɔ le Kristo Yesu mía Aƒetɔ la gbɔ akpɔ gbeɖe o. Amen. Mía xɔ ɖe dzi kple ha 300 kple 5 kpukpui gbãtɔ kple 2. Ha 300 kple 5 kpukpui gbãtɔ kple 2. Meliezɔ kple akɔkɔ. Dzidzɔ gã kae míakpɔ ma ne míewɔ ɖe eƒe se dzi? Ha 300 kple 5 kpukpui gbãtɔ kple 2.
woɖe tso nyanyui ŋlɔla Mateo ƒe agbalẽ me. Nyanyui la abe ale si Mateo ŋlɔe ene. Tawui etɔ̃lia tso kpukpui bla etɔ̃ vɔ ɖekelia va se ɖe bla etɔ̃ vɔ etɔ̃lia kple kpukpui bla ene vɔ enelia va se ɖe bla atɔ̃ vɔ evelia dzi. Bla etɔ̃ vɔ etɔ̃lia kple bla ene vɔ enelia se ɖe bla atɔ̃ vɔ evelia dzi. Lo bubu wogado na wo bena dziƒo fiaɖuƒe la ɖi logoku si ame aɖe tsɔ ƒã ɖe eƒe abɔ me. Evɔ wònye eyae nye suetɔ le atikuwo katã dome hafi, gake ne etsi ko la ezua ati eye wòƒoa abɔmetiwo katã ta, ale bena dziƒoxeviwo va wɔa atɔ ɖe eme. Lo bubu wogado na wo bena dziƒo fiaɖuƒe la ɖi amɔ ʋaʋã si nyɔnu aɖe tsɔ de amɔ dzidzenu etɔ̃ me halase esime wòaʋã keŋkeŋ. Dziƒo fiaɖuƒe la ɖi kesinɔnu si woɣla ɖe abɔ me. Esi ame aɖe kpɔ eye wòtsɔe ɣla eye le dzidzɔ si wòkpɔ le eŋuti ta la, eyi ɖatsɔ nu siwo katã le esi la dzra eye wòƒle nenem abɔ ma. Dziƒo fiaɖuƒe la gaɖi asitsala si le dzonu nyuiwo dzim eye esi wòkpɔ dzonu ɖeka si ƒe asi sẽŋtɔ la, eyi ɖatsɔ nu siwo katã le esi la dzra eye wòƒlee. Dziƒo fiaɖuƒe la gaɖi ɖɔ si woɖi ɖe ƒu me eye wòɖe lã ƒomevi geɖewo eye esi wòyɔ fũu la, wohee va gota eye wobɔbɔnɔ anyi ƒo nyuiawo nu ƒu ɖe nuwo me, ke wotsɔ vluawo ƒu gbe. Nenema ke wòanɔ le xexea me ƒe nuwuwu. Mawudɔlawo la dogo eye woama ame vɔ̃ɖiwo tso ame dzɔdzɔewo gbɔ eye woatsɔ wo aƒu gbe ɖe dzokpo la me. Afi ma avifafa kple aɖukliɖuɖu la nɔ.
Yesu gblɔ na wo bena ɖe miese nu siawo katã gɔmea? Wogblɔ nɛ bena eye wògblɔ na wo bena eya ke ŋuti agbalẽfiala sia agbalẽfiala si wowɔ nusrɔ̃lae na dziƒo fiaɖuƒe la eɖi aƒetɔ si ɖea nu yeyewo kple nuxoxowo ɖe go tsoa eƒe nudzraɖoƒe la me. Amen. Lɔlɔtɔwo le aƒetɔ Yesu Kristo me. Kukutri vevie be wò asi nasu aƒetɔ la ƒe lɔlɔ̃ dzi. Eyae nye nyatia si woɖe tso egbea ƒe mawunyawo me na mí. Ne míeyi ɖe mawunya gbãtɔ me, míakpɔ lɔlɔ̃ si ƒomevie Yakob ɖo na Rachel. Esia tae wòlɔ̃ ɖo be awɔ vɔsadɔ ƒe 7 asubɔ nyinea Laban si nye nyɔnuvia ƒe fofo etɔa, ale be nyɔnu si ke ye lɔ̃ tso yeƒe dzime kea ne wòasu ye si. Ale míeke ɖe eŋuti be ɣe aɖewo ɣi la, lɔlɔ̃ si nu sea mewɔna kɔŋta o. Nenema ke ɣe aɖewo ɣia, lɔlɔ̃a egba ŋku na mí. Ale eƒe 7awoa, ɖeko wonɔna Yakob abe ŋkeke 7 ene. Ewɔ dɔ kple kutrikuku ɖe Rachel ta le lɔlɔ̃ yi ke le eme ɖe eŋu ta. Eyi ƒe 7 dea ye wòle be nyinea natsɔ nyɔnuvia tae wòsubɔe ɖo anea. Laban ƒoƒu duametɔwo eye woɖu srɔ̃ ɖe zã kpɔnyɔ. Eye le efia mea, le yi me wòle be wòakplɔ Rachel atsɔ na Yakob la, ekplɔ Rachel ƒe dada si nye Lea tsɔ yi ne Yakob. Koa enu yi ke la dzɔ le zã ma mea, enua edzɔ eŋke. Afi Yakob va le kpɔkpɔ be o, menye Rachel ye nye ya o ɖe. Lea ye ya eyi nyinea ekplɔ na ye. Koa srɔ̃ɖeɖe ma ya tɔtrɔ magate ŋu anɔ eŋuti o. Ce mariage est consommé. Menya be le nya ƒe akpa ya biabia geɖe anɔ miaƒe susuwo me tom. Eye míawo hã míenɔ mawunya me dzroma, biabia geɖe va míaƒe susuwo me. Ɣe ma ɣi ɖe nu yi woyɔna be alɔkpli menɔ anyi oa. Ye esea ɖe nu ka esea gblɔ mɔɖeɖe li be woate ŋu aɖe tɔ ɖeka nɔ ɖeka vi fã labe eyi nua va me nenea, Yakob gava wɔ dɔ ƒe 7 bubu hafi ye Rachela te su esi. Enye ame ƒomea ƒe gɔmedzedze. Eye míase me be Yakob ma ye va dzi Yosef. Yosef ye nɔviawo va tsɔ dzra ɖe Egipte. Ye va zu amegã le Egipte. Le dɔtoto ŋɔli ye fofoa Yakob kple enɔawo nɔviawo va tsi Egipte.
wowɔ ƒe 400 hafi Mose va kplɔ wo do go hafi ese vava kema esea mekpɔ li haɖeke o hafi nu yawo le dzɔdzɔm o kema esea hã ezɔ kple ameƒomea ƒe zɔɖeɖe le ɣeyiɣiwo ƒe nubia tso ame siwo nu eta womatso ko atsɔ mawu nyakpukpui ɖeka le Biblia me kɔa abe Biblia gblɔ nya ka be fi ka nya tso eblawo be Bible say Anglishawo be the Bible says ao la Biblia dzi kua fi ka nya tso kema enuwo le Biblia me zã vɔ menye wo katã nye kpɔɖenu nyuitɔ yiwo ke wòle be míakpɔ ta ame ɖeke megava yi gblɔ be Yakob ɖe tɔ ɖeka nɔ ɖeka ta ele Biblia me ta ao emegbe ese vava míese nyawo mea nusɔsrɔ̃ yiwo míaɖe tso enya ya mee nye be Yakoba ame flula wònye wo flu ye hã yema trompeur trompé kema míase me be ekui míeƒã ye míawɔ leke ta nɔviwo míaƒã ku nyuiwo le agbea me ɣe ma ɣi le Mesopotamia ekɔnuwo nu la nyɔnuvi ɖevitɔa mate ŋu aɖe srɔ̃ le yi me ye xoxoa mekpɔ ɖe haɖeke o kema numa hã dɔ Laban ɖa be wòatutu Lea na Yakoba wogblɔ hã be Lea la eƒe ŋkuwo dzi wɔ dɔ̃ wɔe be ŋutsu aɖeke medoa ŋu ɖe gbɔ ko Laban kpɔ mɔnu nyuitɔ be wòatre ɖe eme lɔlɔtɔwo le Aƒetɔ la me kema lɔlɔ yi tɔgbi ye Yakob ɖo ne Rachel la ye gbɔe mieva biabia ye nye be ɖe míawo le egbeme ɖe nu kawo tae míeʋlina ɖo ɣe aɖewo ɣi maʋli ɖaseɖigbalẽ ya ne su asinye edɔ nyui ya na su asinye aƒe nyui ya lɔri nyui ya esrɔ̃ nyui kple bubuawo woawo ƒe ʋeʋli ʋlim míele Yakob ƒe ŋutinya ya le ɖem fia mi be lɔlɔ detotɔ la eʋlina hena nu nyuitɔ eye lɔlɔ ma la egboa dzi blewu ekpɔa mɔ le nuwo katã me eye lɔlɔ ma elɔna be yatsɔ ye ɖokui asa vɔ nenemae nyatsia le míawo hã yɔm egbe be míalɔ Mawu fiaɖuƒea eye míalɔ Kristo kple eƒe nya ale le Mawu nya etɔ̃lia mea Yesu dolo vovovowo ku ɖe Mawu fiaɖuƒea ŋuti elabe logoku eku sue yiwo mekpɔnɔ va zuna ati gã elabe amewo ʋaʋã siwo de ameawo me bene wòa amee ele abe kesinɔnu aɖe si wotsɔ ɣla alo wotsɔ sɔ kple dzonu aɖe si ƒe asi sẽ alebe ame yi ke kpɔ kesinɔnu ma tɔgbea etsɔ nu yiwo katã le esi tsɔ dzra be wòaƒle abɔ yi ke me wotsɔ kesinɔnua dzra ɖo le nu katã elabe ekpɔ nu yi ke xɔ asiwu nu sia nu nɛ nenema ye wòle be Mawu fiaɖuƒea naxɔ asi Kristo naxɔ asi na míawo hã yenye ekem lɔlɔtɔwo le Aƒetɔ la me míele ʋiʋlim be nu yiwo ke nu gbɔna yiyi gea woasu mía si ne le alea kema ele be míagaʋli wu be Mawu me lɔlɔ si le Kristo mea míaƒe asi nasu edzi
le yame be Mawu lɔ̃ mi. Ke Mawu ƒe lɔlɔ̃ ya yi ke wòtsɔ lɔ̃ mia, míawo míaƒe ŋuɖoɖo na lɔlɔ̃ sia eɖo la nye míaƒe enyametsotso be míadzi Mawu fiaɖoƒea, míatsɔ Aƒetɔa ƒe nya ade dɔwɔwɔ me, míaʋli be míatsi le xɔse me, eye míaƒe agbagbadzedze nanye be míagbe nu le nu vɔ̃ gbɔ. Aleke keake nuwo aganɔ sesem ɖe dzi hã. Ale Paulo le dzidemeƒo na mí le agbalẽ ya wòŋlɔ ne Romatɔwo me be le míaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔwo mea, Gbɔgbɔ Kɔkɔe edoa ŋusẽ mí, ale be le eya me nu bubu aɖeke mele agbe ya me si ke ate ŋu ama mí ɖa tso Mawu ƒe lɔlɔ̃ si le Kristo Yesu me la gbɔ. Lɔlɔ̃tɔwo, ke ma abe Yakob enea, le lɔlɔ̃ ma yi ke wòɖe ɖe go fia ku ɖe Rachel tia, abe asitsala ma yi ke tsɔ eƒe nuwo dzra heƒle abɔ ma enea, mina be míawo hã mía akpɔ egbɔ be míawo kple Aƒetɔ dome kadedea nanye míaƒe nu didi vevitɔ. Eyae kplɔ mí ɖo da ɖe nusɔsrɔ̃ ku ɖe nuŋe kpeda ŋkekenyuie ɖuɖu gbɔ. Míaɖo ŋku enu dzi na mía nɔewo ko. Ale mawunya kpukpui yiwo ŋudɔ mí ewɔa, woawoe nye Mose ƒe agbalẽ 3 tabla-vevɔ-3 kpukpui 15 se ɖe bla-vevɔ-2 dzi. Mose ƒe agbalẽ ma ke 5 tabla-vevɔ-2 kpukpui gbãtɔ va se ɖe 11 dzi kple kpukpui 10 se ɖe 19 dzi. Mose ƒe agbalẽ 5 ma ke ƒe ta 10 kpukpui 19 se ɖe 20 dzi kple eƒe kpukpui 7. Le nusɔsrɔ̃a me míaɖo biabia 2 ŋuti, eyae nye be egbe ɖe ɖewohĩa be Kristotɔwo hã naganɔ nuŋe kpeda ŋkekenyuie ɖum mahã. Biabia 2 nye be le Israelviwo gbɔ le blema agbledelawo, elãnyilawo wonye, kema agblemenukuwo, elãwo, woawoe wotsɔna yia Mawu ƒe aƒe me nenye be wole nuŋe zã ɖum. Míawo egbe míeva le Lome, edu gã me, míenye yevudɔwɔlawo, asitsalawo, edɔ vovovowɔlawo ɖe, ko ɖewohĩa be míawo hã míagbanɔ enuŋe zã ɖuma, leke míaɖue. Nusɔsrɔ̃a ema ɖe akpa gã 2 me. Akpa gã gbãtɔ fi ka nuŋe zãɖuɖu dzɔtso le nubabla xoxoa me eƒe dzɔtsoƒe. Akpa gã 2 gɔmesese kawoe le esi gbã le Israel dukɔ me eye egbe na Kristo hamea. Kema egbea le ɣeyiɣia ta míawɔ kpɔkplɔ yi ɖe me aƒo nuku ɖe nuŋekpeda ŋkekenyuie ɖuɖu ƒe dzɔtsoƒe ŋuti le nubabla xoxoa me kple gɔmesese yi ke le esi na Israel dukɔ le ɣe ma ɣi. Míagblɔ be nuŋekpeda ŋkekenyuie ɖuɖua menye Togo Presbyteria nyanyue hame ye toe va o. Ye míegblɔna be naneke meli si ye míaƒe hamea wɔna si ye mekpɔe le ŋɔŋlɔ kɔkɔea me o. Nuŋekpeda ŋkekenyuia
edzɔ tso nubabla xoxoa me eye Mawu ŋutɔe ɖoe anyi be yeatsɔ fia nu yeƒe dukɔa le ale ye wòle be wòanɔ akpe dam na ye la ŋuti kple kadede yi ke ɖo la nɔ ye kple dukɔa dome. Kema Israel dukɔ yi ke nɔ anyi va yi le nubabla xoxoa mea, eyae nye Mawu ƒe dukɔ tiatia le nubabla xoxoa me. Egbe la mi kristotɔwoe ƒoƒu eye mienye Mawu ƒe dukɔ tiatia nubabla yeye me tɔ. Kema ne wole nu ƒom ku ɖe Mawu ƒe dukɔ ŋuti egbe la miawo gblɔm wole. Nuŋegbedaŋkekenyui alo nukuwo ƒe azã enye azãgã tɔxɛ vevi etɔ̃ siwo ke Israel dukɔ ɖuna eƒe sia ƒe eye wònye nu yiwo ke Mawu ŋutɔ bia tso dukɔa si ne wole azã mawo ɖuma enye na ɣeyiɣi tɔxɛ na Mawu ƒe dukɔa eye azã mawoa woyɔna wo be Yehova ƒe ŋkekenyuiwo. Azãgã etɔ̃ mawoa woawoe nye ŋutitoto ŋkekenyui la Pâque juive, evelia eyae nye Pentecoste, etɔ̃lia eyae nye agbadɔmenɔ ŋkeke. Ŋutitoto ŋkekenyuia míeƒoa nu le eŋuti ɣe sia ɣi. Agbadɔmenɔ ŋkekeawo ɖunɛ hena ŋkuɖoɖo ale ye le mɔzɔzɔ me le gbea dzi ƒe 40 wo nɔna agbadɔwo mea hena ŋkuɖoɖo edzi be woaɖo ŋkui be tsã la agbadɔwo me mienɔ le gbea dzi. Mieva ɖo anyigba yi ƒe ŋgbe me do na mi dzia mietso aƒewo hele eme. Egbe mi kristotɔwo hã mieɖua nuŋekpedaŋkekenyuie eye wònye ɣeyiɣi si me wòle be miada akpe na Mawu le yayra siwo wòdzudu kɔ ɖe mía dzi la ta. Eƒe ɖekae nye ya míeɖu nuŋekpedaŋkekenyuie le afii tso le August 2025 va ɖo egbe míagaɖu azã ya ɖe. Ɖe míate ŋu agblɔ be Mawu metsɔ yayra ɖeke na mí le ƒe ɖeka ƒe mɔzɔzɔ me oa, míatɔ míate ŋu agblɔea. Ne edzi be yanya yayra yi ƒomevi ye Mawu tsɔ le yrawo mea, yi ɖe etokɔ̃ekpa me nakpɔ nu yi le dzɔdzɔm le fi ma. Míatɔ amenuveve lo ne miefɔ miele lãmesẽ mea míada akpe ne Mawu. Yayra gãtɔ ye wònye. Menye nu yi ke mía adzi na míaƒe futɔ kekeake hã o. Meƒo asi viɖe kpɔ ŋkeke yiwo me va yi nyitsɔ ɖe la mebɔbɔ. Míatɔ yayra gbãtɔ ye ma lãmesẽ hafi enu bubuwo wokpe ɖe ŋuti ta míase me be Mawu le mía yram ɣe sia ɣi le esia nu ele be míadzra ɖo míada akpe nɛ. Ne míeyi ɖe nubabla xoxoa me, nuŋekpedaŋkekenyuia enye nukuwo agblemenukuwo kple elã yiwo ke nyim dukɔa lea wotsɔtsɔ va ava da akpe na Mawu ƒe azã ale be wote yɔnɛ hã be nuku gbãtɔwo ƒe azã. Ɖeko le abe ale ye le míaƒe Afrikatɔ nyenye mea, ne míeɖe agble ye nuku ɖo ebo dzia le trɔ̃subɔlawo gbɔa ele be woaɖe ŋuta na woƒe nusubɔsubɔ
hafi ade asi nukuawo ŋdɔ me eya ye woyɔna be dzawu le míaƒe Togo dukɔwo mea míeɖuna zã ya tɔgbi le afi sia afi eʋeawo gbɔ wowua dza ne míeɖo tsevie ayi zã li dzawu zã ye ne míeɖo basar ete zã li edzawu zã ye ne míeyi mía nɔvi akpɔsɔawo gbɔ akebuawo gbɔ wova zu nukuwo ƒe azã ye edzawu zã ye wònye xexemetɔwo se me be ele be yewoatsɔ nuku gbãtɔwo ave na nusubɔsubɔ mawu nya mee wokpɔe le le eyi wonɔ zɔ ɖe ma nukuwo ƒe azã ya wova yɔnɛ be Pentecoste kema Pentecoste la menye gbeyigbe gbɔgbɔkɔkɔe va nusrɔ̃lawo dzia ye Kristo hame ya dzɔa hafi wogblɔ be Pentecoste o Pentecoste ɖe eya nye be ne woɖu ŋutitoto ŋkekenyuie Pâques juive vɔa ele be woaxlẽ kɔasiɖa 49 jours ŋkeke bla atɔ̃lia dzia woaɖu Pentecoste eye ne Israelviwo le ɣe ma ɣi wole ŋutitoto ŋkekenyuie Pentecoste kple agbadɔmenɔ ŋkekenyuie ɖu gea ele na Israelvi dzidzi siwo katã mele Yerusalem o la be woatso le fi yiwo ke wole ava Yerusalem to vovo na gbedoxɔ le Yerusalema wotu subɔsubɔ ƒe vovovowo ɖe teƒe yiwo ke wòanɔ la woawoe woyɔ be sinagogewo keke yi ɖe edzrowo de wo kaka ɖe fi mawo vɔ nenye be azã etɔ̃ yawo ɖo dzia ele be edutatɔwo hã kple ame yiwo ke le Israel nyigba dzi vɔ womele Yerusalem oa wo katã woagbɔ va Yerusalem kema Yudatɔ va vã la neglo begloa eɖo la yi ɖe Yerusalem dukɔkɔea me zi etɔ̃ teti le ƒe ɖeka me wa ne míawɔe wòanyoa me yiwo ƒete nye avedzi hame nɔƒe metɔwo kpɔ va yia ɖewo le be wo katã nyitsɔ le 9 míaƒo ƒu ɖe fi aŋe nu hafi kema míegblɔe xoxo ale be le Yesu ƒe ɣeyiɣi me le eƒe ku kple tsitretsitsi megbea ŋkeke bla 5 ye woƒoƒu le Yerusalema le nuŋekpeda ŋkekenyuie ɖum hafi ye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋugbedodoa eva eme kema míele mesem be míetso le nukuwo ŋeŋe dzi míeva le afi aɖe ɖom le Kristo hamea ƒe dzɔdzɔ ŋutsinya me ne míexlẽ dɔwo ta 2 kpukpui gbãtɔ ta 20 kpukpui 18 Kɔritotɔwo gbãtɔ ta 18 kpukpui 8 ale be Pentecoste eya nye azãgã 2 yi ke dukɔa ɖuna eye wòle be ne wole ɖugbea ame sia ame ƒe dɔ yi wòwɔ me tsonua woaɖe le eme atsɔ ayi ɖe Mawu ƒe aƒe me le dziyiyi me Pentecoste eva ge ɖe dukɔa ƒe ɖeɖenya wo me ale be nenye be wole ɖum la enye ŋkuɖoɖo enu yi ke Mawu bla kpli wo le Sinai dzi le yi me ye Mawu tsɔ esea na Mose gɔmesese yi ke le esi na Israel dukɔ ɣe ma ɣea eyae nye be
ne wole ŋutitoto ɖuma enu bubuwo kpena ɖe ŋuti amewo maʋamaʋã ƒe azã kple nuku yeyewo woatsɔ elu yeye aɖo Mawu ŋkume ne wowɔe nenea le ŋutitoto ŋkekenyui ɖuɖu ɣeyiɣi me ma ke Mawu ade asi agblemenukuwo xaxa me keke kɔasiɖa 7 kple susu ya be le kɔasiɖa 7 mawo mea ame sia ame xa nuku le bodzi vɔ ke ma ŋkeke bla 5 dze ŋutitoto levi ŋkekenyui yo mea woaƒoƒu aɖu nuŋekpe da ŋkekenyui eyae nye na akpe davɔsa yeye si ke dukɔa wɔna kema ne míele mesem be nuŋekpe da ŋkekenyuia la akpe davɔsae wònye ale be ele be ame sia ame kokoko la na atsɔ nu yi do tso eƒe dɔwɔwɔ mea ave ne wole ɖugbea nu bubuwo kpena ɖe ŋuti alẽ yi ke xɔ ƒe ɖeka naneke mewɔ afi ɖeke nɛ o woame 7 wowu gbegbe ma gbe enyivi agbo 2 gbɔtsu 1 woawoe kpena ɖe nu yiwo ke woatsɔ vea ŋuti miewo kpɔ gbe nyitsɔa miewo kpɔ gbe nyitsɔa mie be ea nye be ŋɖoɖo asemu ale be enye na vɔsa yiwo ke dukɔa wɔna hena wo ŋuti kɔklɔ hã tso nu vɔ me kple Mawu ƒe ŋutifafa tabiabia se kema nenye be Israelviwo ƒoƒu le nuŋekpe da ŋkekenyui ɖum la wole akpe dam ne Mawu be ɖe Mawu ewoe na mi anyigba ewoe na mi agbe ewoe na mi ŋusẽ ye mietsɔ wɔ dɔ eyi miewɔ dɔa nena be ŋdɔʋuʋu kple tsidzadza woɖɔli wo nɔewo ɖe ɣeyiɣi nyuietɔ nu ye miaƒe agblemenukuwo wowɔ ye miaƒe lãhawo wodzi kema miawo hã egbe Mawu ena mi agbe Mawu ena mi lãmesẽ Mawu na mi ŋusẽ mietsɔ le yiyi le gbɔgbɔ le miaƒe dɔwo wɔm eyae le yayram ɖe miaƒe dɔwo dzi eya tae wòle be miawo hã mia asa akpeda vɔ nɛ ɖo eyawoe nye nu yiwo ke miagblɔ egbe eye Mawu nave mia nu ale be mia awɔ ɖe edzi be eme yayrawo nagagbago ɖe mia dzi to gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me amen.
ame yiwo wodi le ɣleti adelia me nyawoe zɔ mise yehowa mawu ƒe nyage wòtsɔ na Israelviwo ga yi me ke Mawu ɖo be yeagbɔ agbe dukɔa yeagbugbɔ ɖo dukɔa te la wodzo va ti aboyo me le ema yi me eye womesusui kpɔ be aboyo me nɔnɔ ava vɔ Mawu ƒe gbedasi sese yi ke wòtsɔ na woe nye be Yesaya tabla adelia ƒe kpukpoe gbãtɔ va se ɖe tɔ̃lia dzi be tso nàklẽ elabena wò kekeli gbɔna eye Yehowa ƒe ŋutikɔkɔe adze ɖe dziwò elabena viviti xɔ anyigba dzi eye blukɔ tsɔ dukɔwo ke wò la Yehowa adze ɖe dziwò eye eƒe ŋutikɔkɔe ado ɖe dziwò anyigbadzi dukɔwo azɔ wò kekeli nu kple fiawo le wò keklẽ ƒe dzedzenu. Amen. Kema Mawu ame yiwo katã ƒo xlã mi kple nu yiwo katã le eme va ma wonye vivitiwo wonye nu siwo ke aɖo vɔvɔ vɔ Mawu be ke wò la tso ne nàklẽ le ŋkɔ kple bubu yi ke yi tsɔ na wo ta elabena yetɔe nenye kema neva me na mi to Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe ŋusẽ me. Amen. Mi de mo to ne miado gbe ɖa. Mia Mawu kple mia Fofo mie de kuku ɖe wò dɔla ŋutsu kple wò dɔla nyɔnuwo ta. Wòe do ŋugbe na wò dukɔ kple wò ametsiatsiawo be blukɔ tsɔ anyigba dzi, vivitsi tsɔ anyigba dzi eye hũɖeɖe kple vevesese yɔ amewo kple nuwo sɔŋ vɔ wò ya edzi be woatso ne woaklẽ elabe yetɔwo nye. De mɔ be wò dɔlawo nazɔ le wò kekeli nu. Nato ya me aɖe wò amenuveve kple wò nublanuikpɔkpɔ afia wo be le nuwo katã mea woadzi haleluya ne woado bubu wò ŋkɔ ŋuti. Mi xɔe se mi ka ɖe dzi be elɔ̃ be awɔe na mi to Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me. Amen. Adziaga mi kplɔ wo wa ayi wo nɔƒewo.